हामबाय दिनै जों Gomti district ni kaca kotor loko kutung panda kayaknya ni bagai je tarik fix kaca kemana bono jeng date di sidul mak kaca 29 tarik kemana 3 tarik April lo jeng di sidul mak kaca tani ke kalau mah technical issue mana bagai semuanya Maharaj by Salayu ni di sidul mak kaca Maharaj ni je by thang Gomti district ni kaca loko kutung panda kotor mah loko kutung panda Maharaj ni je madanai tei sini district ni joto leaders rok madanai sini minister rok madanai sini MLA rok madanai tei mana social activist rok o jaga madanai kaca ni isu sini tiprasaya court daji khaine ni bagai tei tabo je Raja Osole domani sini serai rokno sini poranai rokno je bahna khai thun domani bor ni kerena nosto khai domani script ni issue amasung tabo sini Gomti district no first kacha protest rally change ni o script issue na toiloi sung ora jaga wo sini roman script by sini serai rokno je bangla script by domani loge roman script by khaine ni bagai sini Maharaj clearly sai tongkha je sung omo chiduba inclusion khaine ni bagai chaya omo state ni subject han bangai state no omo decide khaithu o jaga o sung tabo state no pressure onai nangnai movement khaini nangnai han bangai no sung first Gomti district ni high level kacha committee asok laiyoi sung ora jaga o BC wise target bu rolaika minimum joto BC one sini Gomti district go adhesive list tong prai 103 ta adhesive list tong 103 ta adhesive list ni minimum target rokha 150 jona jeng 150 jona minimum rokha ke phaikha ke 15000 klai apani je jaga gobang tong ar jaga to 300 400 mai ke lamong ni jemon kilani maximum BC obipur baikana maharani ni maximum obipur baikana ei tamu senai kana gini kakra bon tonai ro ini aing tinggi ni maximum borok 300 350 mai ke borok na sung target do ye chini minimum participant tonai 25000 amai ke sung ini target khailekha joto leaders ro agree khaikha jate boroni target do jamanno khilaf khaine ni bagai khani bangai sung tini oro joto Gomti district leader ro sung aso laikha sini MLA of Himalaya karang boro assembly choli tomani bagai sudu MLA of simini tini absent kha financial chung hai chini preparatory committee khajar obo tese taha ke meeting khai pinai chini preparation thum khaijak decorator soho ni oro ni gari maximum block committee ni upor ni gari fix khaijak boro just residue khaibi kobona ni bagai ge chung lokorno koine ni bisu khaidi sini district committee ni kobokjak loko kutung panda sini rights sini land rights sini economic rights sini political rights no mana ni bagai Gomti district ni joto tiprasa tongnai ro haide Maharaj toma message ro kono khnalai ni bagai 3 tarik April 3 ta somoyo khai majanan 2 ta somoyo khai na majanan ni bagai joto no kobo